Hello and welcome to Mzansi's Finest Videos. This is Davis Mohomo. Hope you will enjoy this one, guys. Please like, comment, and share. Subscribe if you haven't subscribed. Hi, ngwaneso. O tla ka re baby, se ke re ngwaneso. O nkile lo le ka ngwana rona. Hai, bonneteng ke eleletse so ndumetse ga man. O bona teng mohlane ke kopana le bagotsi ba hao jwale ka ke bona gore bagotsi ba motho na ke bona type tsa ka mosese motho. So hai so ngwaneso ke tlo kopa re lahlelle matso relationship ena because wow. Le snap so nsendetseng sona ka ke senda ka groupung ya family. Ka ke tshuwa be ke tshuwile ke botshepo ahle ha o tlo ntshisa ka batho nna sefapano ma bonnete ga hona motho a batlang girlfriend e ka reng ka letsa hloena ya go e ka re ahle yo ma ba mona ne re le ha lona ka ke bona batho ba ha lona go ka sentse ke ipotsa gore shoot re bane le ngwana a ba tshwana le batho ba ha lona ahle yo tlo kinya ngwana sekolo a bohloko a ntsa tsheu ka nna ke di parents meeting ha ke yona handsome boy ke ile nthong tsa ka ko ena ile meeting ka bobe ngwana wa tshewa jwalo a hle yo ha re tlwele ngwana eso I'm going to no bana motho a ka ntshithela a gona mo ke yang ke fo dula Why? ke tloya kae ka ne santse ko apea revenge e tlo go bolaya motho mphapha ya ICU Revenge ka eng? University of Jaradeng. Embora mola lecture tsa mila sa share tšhelete borotho. Yes. What's my kidduty mo ke anagana gore yo I hope my in-laws are not rude the in-laws tsaka a di rude ke batho ba go bamela mothetho ba go sephaphe ba go iketla because nna myself and I get to find ile nga se thole sisisa gore nna ke bitsampa mengwe na ke bitsampa ma to come nice like that na ke bitsampa mengwe gore matswale ya bana ga no go bitsa mashole because maphodisa ka se qualify nana ke bitsa mpame ngwa gore le stop setswe ka mmushareng wa understand se tle go nna se nkgopela tshwarelo se re a ba ka mogopela tshwarelo because nna ke ngwanyana wa go abogadi ka o kapi ka teresa ke tlo ga loka le di in-laws tsa gore di tlo re namela ge di ma tlho di tlo re phapela wa le teresa ngwana o fela wincha o tlhaga wa understand gore go phola go sheshe go be right na re bitsa dimpama di in-laws tsa go phapha relaxa Just because of this year a rate mo ratiwa tsa o share di 100 miss call o ka ro promote company insurance o textele motho e fetsa o responde ka o sane ha o di bone di sign ha o di bone let me live and love you mwah. KFC. Oops. Oh, cabbage C. Yabona mawufuna stress jola mawufuna ukubalekela ingqondo jola mawufuna ukwehla emzimbeni uzaqe jola nze yamo loudspeaker You are my eyes when I couldn't walk. You are my legs when I couldn't touch. You are my everything, baby. You make me happy. Wait, what's up? I'm sorry. Kutlwa o thaba le heta mozolong wa lona wa sekgwaditana ha le je le itima dijo e bila le buise batho ka tlung what if Yazi I miss us hey let's try us again ubuyele nawe ngekhande elikhulu bayakuphinda amaningi babula playing a radio from Kasinyoka jabula usaphinya Njombizana lemkhalele makhono bajabula usaphi Asmiponi Kikopa utle kwano That one lady at your kasi always has connections. Asmiponi kikopa dijo wena o rata baku wena ne o motho le ba o rata baku ene aka o bona le ba ditleng ba ga dijo ona ba wa dana ha o tsebo dijo tsa bafu di a hlophiwa dijo tsa bafu di a hlophiwa ha o tsabetsa ba oja stop that atle o tlo go tsa tshetse jwa ke tlo so ke chicken kapa yeah I think dina le chicken o batla le chicken wa hlana a o buile ka bothu ya masa a tagilwe a fitla lo tlhaba mashata re ya mpolae ke re ke setlela sa gago mpolae so rena re ke tima rra ga mabati re khumane ena e lwa le polneck e gana o tswa mo tlhogo mara a le mpotse mo
ke mmereko mo beyang o le irang gore o nwe dragon o fru fela la re o bereka boimo fitlha kae kane yo a wena ba o se utla ko mmerekong wa gago shema dragon le kwena lenyalo le boima fatensete dipuo relationship ya nyesa bonyatsi ba tena go ba senye le go a boga go tšho ntho e safe ke botawa fela au o tse ga re bua jena e mong yena o di-relationshipeng tse pedi tse kana tse serious ene ka mona ya borago le yona ya tshepisa kore ke motho a kotsi o swa ka pitsa tse tharo godima stove ene ka o fela tsona di a tswatla o boreka kanjani o ne a tsene sekwele cema ifoni langa lonke hlanyintsha di-trapo tse kore ntwe e tsamayang sharp mo lifeng yaka ye tsamayang pila for ke maoto wa ka fela the rest ayo kiss the rest no yes ene nna ke na mathata letsa mojolo bothata ba me bo simolola fela ga o thoma ore baby come on top yo nna o kampa ilong cheatelahle you na kampa ilong cheat ka gore anong ya sefokolo nna you shem mona etso bona gore o fetsa yang ka gore nna papi o kana go ncheata it's fine mangathi ubig zulu ufishare Rebecca kule ngoma yakhe ethi ivuna ukuba nemali ngathini uRebecca ngavele ethi uRebecca usafuna banemali emi uletha mikumbe anela mitu usafuna kujinyama emi inkatha matu yena bambo usafuna banemali wa tlo bona ntwa e tlo ba nteng mohlang batho ba Japan ba understandang hore na flag ga bona e meaning South Africa ke bona jwale re tlo bua ke boleng le montse tlang o re bala beang o sena tšhelete o ka lora o le mo taxing o tlo batela ka ngwana selelelele hamama thubot hamban bagis hamban osaso spros torororo tsotsi reka biri tse 3 o nwe o le 1 o bone hore o tawa ke 66 rand 500 tse o di spendang o bona batho ku phapha fela 5000 ye ngwe re tshwantse le ka pela kore o fia o mphetšheletse mphenako o ka se thoke nako a ba thoka tšhelete wena o dio phela o e busy mara o na tšhelete o busy ka ene botsebotse ka gore nke o e busy o mpha tšhelete ke to tsa gore mo bene wena o busy o dia tšhelete ene o mpha nako o sena tšhelete lone e ke to thusa gore aowa a o na tšhelete ka gore o dio phela o pata mo ntebeletse ka mathone at least di a tswa bjale lena le nyoko re le busy mara lena nako a oa e ka se bereke that's why ba re time is money because a o kgone gore nna ke tlo thwa ke lebelelang le wena e le gore a ona nako ebile a ona tšhelete a o kgethete choose your struggle re ka sa kgona o pretend I hope le re toele re ka sa either gore o mpha tšhelete or o mpha nako those things ke tsona di-commodity time it's a commodity nako tšhelete is a commodity a re to le botsa ntho e tseang change hamba mngani ngisafe lapho uvete inhloko emotweni endvotsana ngayadi ene ge motho a apara gabotse a sokola a se gore o phela fake life gape re ka se swane le mathata rena e gape lena la re ga fela guys le handkerchief lena abakufaka yona mabakidnapper itholakala kuphi it's like can abona like kuma movie ukuthi like umuntu bayamkidnapper bamfake handkerchief bese uya collapse bayizani sakatuku itholakala like the handkerchief le ngifuna ukuzifaka mina angeke ngifake umunye umuntu ngifuna ukuzifaka mina ngifuna ukuzifaka yona ulale
maybe and in collapse and in Vuga maybe August. I think August like ngifaka yona. So if unaleyo connection like angeke ngifaka omunye umuntu angeke angifuni ufaka umuntu ngifuna ukuzifaka mina. Igama lami Dixon Sithole, amaphele wami abulawa iduma. Into engenza ukuthi ngibhalele emoja lavo ukuthi mangikhuluma umlomo wami uyavuleka. So bengicela umphakathi ungisize. Ukuvala umlomo. Yasalba ujela nyathi wa okaruka bicha family meeting. Okaruka bicha family meeting wa botsa mosadi wa rena le mathata. Yeah, we bicha family meeting. Rena mosadi ka rena le mathata. Ba re bothata keng? Dia bua kontle kwa. Urile good night ka 5. Ka 9 wa mona a re situation right now. A pere a le phapong kai. O thoma o kitimela ka toilet yalo o kitswalla ka dikamoreng o bolella fase. Mo kai. Da go to early 2000. Well, it's all 2000 but you sound so weird. Go toilet. Igama lami uRigali na 34 izimpukane ezithanda ukudla amasimba. Into engenza ukuthi ngibhalele emoja lavo ukuthi mangenza so vela amazinyo. So bengicela ukuthi umphakathi ungisize. Bontate le ke le fokotse ka di video call tsa motshehare. Why? Le ke le fokotse ka di video call tsa motshehare wa cheese. Yo. Tshwala ha o phone a tshwanetse motho a be mo. Why? Huh? Ha o phone a tshwanetse ke mathe ke be mo. Why ni? Ho ke thabise wena. Mara motho motle yo. Igama lami uNdumiso isibongo saka Masilela. Mina ngizithandela nje ukujima kakhulu ngidla nama powder. Into engenza ukuthi ngibhalele emoja lavo ukuthi sengine enxa yokudla ama powder kakhulu. So bengicela ukuthi umphakathi ungisize. Jehova Ramasedi senatla sa lehodimo. Ke buile hape ka thapelo. Le helore a ke monate all together. Mokelimo, not to mention taba ya ho se arabiwi for a long time. Le nna ke motho guys. Hona le mo ke fitlang ke ra awa mo hona aksa khona. Ke khopetse Jesu Kriste wa Nazareta through thapelo hore a mfitisetse dithapelo a di tlise ko wena ka he a phela le wena most of the time. Ke bolela ka Jesu Kriste wa Nazareta ngwana Maria le Joseph. Mara still hora dithapelo tsaka a di a fitla ko. Ke a iputsisa hore mo departmenteng ya dithapelo I'm very much aware hore ke Abraham, ke Noah, ke Joshua, ke Lazarus. Ke a iputsisa hore ba irang ka baka la hore arabiwi guys hora re ho robetswe mo departmenteng ya dithapelo ho tshamekiwa ho tladiwa black mampatile. Not to mention taba ya Moenkgele Gabariele le yena ke zamile hore dithapelo tsaka a di fitisetse ko wena hora re a di a fitla all together. Ke a khopela bathong angele re arabeng ke a iputsisa sometimes hore criteria e le berekisang ho araba dithapelo tsa batho ke efe. Batho ba Kolombadi Estate le ko Arte Beespoort Dam ko Artes ba re phalaga eng why bona ba arabiwa most of the time. Awa guys is unfair. Ke a itse le tlo re ke bolela thata ke na le pipi mara ke a khopela assembly re khopela ho arabiwa. Amen. Dithapelo di tla arabiwa guys. Le ska fela tshepo. See you in the next upload. Take care. Azeshi. Do you believe in dating for marriage?
That is the only dating that should take place. But you're 20. Wouldn't that put like a lot of pressure on you? I don't feel pressure. I don't lose anything for knowing that I just give my all. I'm such a big believer in love. And I also don't want to be involved with someone unless it is absolutely worth it. And if I involve you in my space, you're worth it. Do you know what I mean? I don't know how to half-ass things. I'm very much all in. I will give you everything. I'm very intentional. I get that, and I agree with that, and that's a great attribute to have. Why does marriage have to be the outcome? Like, why can't it be long-term companionship? Because essentially that's what marriage is about, is it not? Deep down, like a universal girl experience to like see marriage as like something to attain to.